Iswa Krista ko shan me chepol rampum in khom pui voi som nga na le Golden Jubilee lom na hun chu March ni som pali changa som paruk sang ni som ni panga hian tanshil ko shana nei ani dona he hun man na tura in buat sai na te enin media department te chuan tanshil ko shan hi March niriat sang ni som ni panga khan an tloa thleng tu tur ko shan po na sataka in buat sain an malak na te aro pui khop mai tanshil khwa hi aizo west bial chunga omni in aizola changa kilometer riat vela hla ania bial tu pastor reverend vanal nuna enkol mek ania bial chunga kaushan poimo tak pakhat ani tuna hian kaushan upa som pakhat le twal upa pali omin kaushan ngeng het tak ani mek ani thei patopin in bot sai na te po kan han kalpuya ei khotlang mi pui le kan sarkar lam te po hianin min ngai tua min boi puya kong tin reng in eng tanthil khwa hi kong te hi I anom lo wang hianin in khom pui don den chen te po ni anga ye kan sarkar lam pang te po in kong te min han metal saka ten NGO tenen kan tho ho na te po atha em a ei traffic lampang te po hi wai melamin min boi pui do na ten local council in hall te rorel na munatan min man tir don boka tanshil ko shana hian chungkwa somsari pakwa loin anvain member za thum sum kwa pathum anni a he in khom pui andong tur hi an phur em maya tin hun poimo tak me chepol kumsum nga na Golden Jubilee alo ni nen twal chung ko shan po an chang hle a thalai lam te po budget siamin mo phur na chang an bela refreshment lam te an buai puya mi papol lam te po in an tho lok thei hle a anni kuta pandal sakna te da ni in kaushan puilamin biak in extend na te an thok bokani tin pulpit nung chei na te thokin mei chepol lampo an chang hle boka Jubilee hlimom tak man ani theinan rim takin an thok mek zel ani khom pui kan don awang hianin kaushanin sum kan nei lo na te sia in budget te kan hanin siama wing sang tele sub committee te tangin kan budget in tuk ang te po felfai takin phur takin anon tin thei zela tiang chon hei in khom pui lemom takle nuam tak kan thlen thei don pha hengi kaushan hote kan chan rual na kan tho ho na atha em ani ti te po kha kan soi du boka ti chuanin hei khom pui member tam theyang ber kal turin kanin beiseya kanin bot saya khom pui he mi zariat zakwa ve lai ron kal tura kan han beiseya chung te chu kan lo beiseina ani a kaushan mi pui mun sang kaushan san atangin kaushan mei chia tele kaushan mi pui te po atam theyang ber ron kala he khom pui ron chim tur hianin kan han ngen mol cheuni tin hei abik takin kan soi du chu khom pui hi kaushan ina khen cheu ni sela kan han ti a pol danga chuanin chul thei top le engemaw chung le khat te pan du chal kan omani chon kha chu kan dial lawanga aba kha chu kaushan chung kwa kan no thleng don cheu ni kan long hak le cheu ni ti kha kan puang du bokani Centrally so Krista kaushan mei chepol hi ni som ni panga October sang khazakwa somsari panga khan din ania kumin sang ni som ni panga hi akum som nga na Golden Jubilee alo ni tareng maya rampum mei chepol in khom pui voi som nga na chu tanshila nei ani dona he hun lu tak mang tur hian tlang sanga
palai atam the ang ber local turin kan som acheu he Iswa Krista Koshan Central Mechepol Golden Jubilee lom na hian Golden Jubilee Monument siam ania tin Golden Jubilee darwak tur ani boka Golden Jubilee souvenir tlangzar tur ani bokang he hun lutak mang tur hian Koshan mi zong te atam the ang ber lotel turin kan som acheu